Mwanta Yesu natemeshi akwa Kristu onsu nindi ai mukai nakwilisha atumbanji munyonza yejima amulondeli yena aileji yuma yonsu yana ileji yena shimunenu sauya yuai kudi atu onsu atransi akulumpi ayi kueleli kulondawe akuele mwanta wetu Yesu aya mwini kunshiti akabuli kunonga munyika mumbaka kuwenu samwiyi hadantu heshima tushimunenu Yesu shimunenu sauya yuai kudi atu onsu atransi akulumpi ayi kueleli kulondawe akuele mwanta wetu Yesu aya mwini kunshiti akabuli kunonga matemi onsu unyichidi yonsu tushimunenu ijinada Yesu netu wafuili wasangukili na tweshi kwa mwinda atu onsu shimunenu sauya yuai kudi atu onsu atransi akulumpi ayi kueleli kulondawe akuele mwanta wetu Yesu aya mwini kunshiti akabuli